Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 30 z'ukwa 11 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko Perezida Paul Kagame ari muri Tanzania. Mu yandi makuru turakubwira ko M23 yitandukanyije n'amasezerano y'u Rwanda na RDC, yemeza gusanga FARDC mu birindiro byayo. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Tshisekedi yakweke inama ya EAC. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment nimba utari wabikora kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Turakubwira ko mu Rwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari muri Tanzania. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatandatu yageze Arusha muri Tanzania, aho yitabiriye inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ni inama inahurirana n'isabukuru y'imyaka 24 uyu muryango maze ushinzwe. Perezida Paul Kagame yageze muri Tanzania ahasanga abakuru b'ibihugu barimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, mugenzi we William Ruto wa Kenya. Kuri uyu wa gatandatu nibwo inama iteganyijwe. Kuri gahunda biteganyijwe ko abakuru b'ibihugu bya EAC basuzumira hamwe ingingo z'ingenzi zigena ahazaza h'uyu muryango, ariko nanone bakanasuzumira hamwe ibyo umaze kugeraho mu myaka 25 ishize. Perezida Kagame na bagenzi be kandi bari kuganira ku bikwiye gukorwa kugira ngo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukomeze kwishyira hamwe. Zimwe mu ngingo z'ingenzi ziri buganirweho harimo gushimangira ubukungu bw'akarere, guteza imbere amahoro n'umutekano no guteza imbere ibikorwa biteza imbere ubucuruzi n'iterambere ry'akarere. Muri iyi nama abakuru b'ibihugu baraganira kandi ku ruhare rwo guhanga udushya n'uruhare rw'ikoranabuhanga mu guteza imbere iterambere rirambye no gushyira mu bikorwa icyerekezo 2050 cya EAC. Iyi nama kandi irashimangira ubufatanye bw'ibihugu by'ibinyamuryango ku bumwe n'ubufatanye byibanda ku ngamba rusange zo guteza imbere umubano, kunoza ibikorwa remezo byambukiranya imipaka no gushimangira ubumwe n'ubukungu. Naho mu yandi makuru ari kuvugwa muri Kongo, reka tukubwire ko M23 yitandukanyije n'amasezerano y'u Rwanda na RDC, yiyemeza gusanga FARDC mu birindiro byayo. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu tariki 30 Gushyingo wongeye gushimangira ko utarebwa n'amasezerano y'agahenge u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinyanye, biyemeza gutangira gusanga ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu birindiro ziturukamo zugabaho ibitero. Umuvugizi w'ishami rya politike ry'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yagaragaje ko icyemezo cyo kwitandukanya n'ari amasezerano gishingiye ku kuba leta ya RDC ikomeje kwica amasezerano ya kariya gahenge. Impande zombi zimaze iminsi ziri mu mirwano mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu bice bya teritwari ya Masisi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko byibura kuva ku wa 12 Ukwakira ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye kuri M23 ibitero 27. Kanyuka mu itangazo yasohoye yavuze ko nka M23 bashima imbaraga abakuru b'ibihugu by'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bakomeje gukoresha mu rwego rwo gukemura mu mahoro amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC. Yakomeje agira ati cyakora turamagana twivuye inyuma kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwica ibyo bwiyemeje, by'umwihariko ibyerekeye agahenge. M23 ivuga ko yemera ko agahenge u Rwanda na RDC byemeranyije kubuhuza bwa Angola ikabona nka kimwe mu bishobora gukemura amakimbirane, gusa ikavuga ko itarebwa nako. Iti mu gihe twemera ko ibyumvikanweho hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na guverinoma y'u Rwanda biri mu bigize ingufu z'akarere ziyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku buhuza bwa Angola, ibi biganiro nibireba M23. Uyu mutwe wunzemo ko agahenge yemera ndetse unakomeje kubahiriza ari ako kuwa 7 Werurwe 2023 wasinye ku giti cyawo i Rwanda muri Angola. M23 yashimangiye kuba iterabwoba n'agahenge u Rwanda na RDC byasinyanye bigiha uburenganzira bwo kwirwanaho no kuburizamo igitero igisanze aho kizaturuka mu rwego rwo kurinda abaturage. Uyu mutwe wiyemeje gutangira kujya guhiga FARDC n'abambari bayo mu birindiro byabo mu gihe hashize ibyumweru 2
bawugabaho ibitero bikomeye. Ni ibitero byagabwe mu duce twa Kamandi ya mbere ndetse n'iya kabiri, Hutwe, Kamutobe, Kiluvo ndetse na Ngekene two muri teritwari ya Rubero, ndetse n'uduce twa Musheberi, Gatobotobo, Kinigi, Kaniro, Buguri, Katale, Kalembe, Rukopfu, Nyange, Bibe, Hembe, Ihula, Muheto ko muri Masisi. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko Tshisekedi yakwebye inama ya EAC. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatandatu yanze kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Kuri uyu wa gatandatu tariki 30 Ugushyingo nibwo Arusha muri Tanzania habereye inama ya 24 isanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Dr. William Ruto wa Kenya, Salva Kiir wa Sudan y'Epfo, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Paul Kagame w'u Rwanda. Iyi nama kandi yitabiriwe na Vice President w'u Burundi Bazombanza Prosper cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC Veronica Nduva. Tshisekedi yigeze agaragara muri iyi nama, yemwe na n'intumwa imuhagararira igeze yohereza Arusha. Tshisekedi yanze kwitabira iyi nama mu gihe RDC imaze igihe ifitanye ibibazo n'ibihugu bya EAC birimo Rwanda na Kenya. Ni ibibazo byadutse nyuma y'intambara ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Kinshasa ivuga ko izi nyeshyamba zifashwa na Kigali ndetse maze igihe yarijunitse Kenya nyuma y'uko M23 yihuje n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bagashingira i Nairobi ihuriro bise Alliance Fleuve Congo. Tshisekedi kandi asa n'uwateye EAC umugongo nyuma y'uko uyu muryango wohereje muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo zo kugarura amahoro, gusa zikava nabi kuko zanze kujya mu mirwano n'inyeshyamba za M23. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment nimba utari wabikora kugira ngo ibikorwa byacu n'amakuru yacu akomeza kugereho umunsi ku wundi.